15 آمدم خیلی در کار کفتم ایسو کار خیلی 3 کودک دارم. بعد امی تشکیلات جمعیتی و امی اختری بخت شنیدم. امی برای دکان چالپاک بازی چیزی که در کار بود همین نگرفتم. کار کردم شکرانه خدا. خیلی ما می‌ناد داریم ایمو تشکیلات اختری بخت که با ما یاردم کردم. Она была брошенная мужем 7 лет тому назад, имела 3 детей, не имеет жилья. Она работала в Российской Федерации в кондитерском цеху и просила о помощи. И оценивая уровень ее жизни, мы помогли ей. Она получила аппарат для производства мороженого, аппарат для прохладителя напитков, холодильник. И еще она получила печку. Вот. Сейчас она уже начала работу в одном из точек города Бухтара и зарабатывает денег. سه سال در تاجیکستان مقصد در خانه بیکار بودم. تشکیلات جمعیتی اختر بخت ما فهمیدم حجت ما گرفته با اونجا رفته مقصد پیشنهاد کردم. کمک ما 6 تا بخچه و 1 تا خانجین بود. ما امورا مقصد نگاه کرده رمی همچون بیزنس کردم. مثال امورا نگاه بین کردم و فروخت مثال در عوضش با خریدم.